Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize ino si ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, abari muri Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira umunsi mwiza wo ku itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Kindi kandi turamukije cyane abantu batwumva bari mu biyaga bigari, abari muri biyaga bigari u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Uganda ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, bo tunabaha pole ku bibazo bakomeje kugenda bahura nabyo biva ku bitero bagabweho na leta ya Kinshasa, umubyeyi wabo ariko akaba yarabaye umwicanyi kuri bo, ndetse akaba yarahamagaye amahanga ava hirya no hino bakaza kugira ngo bamufashe ubwo buyobozi kwica abo baturage bo mu bwoko bw'Abatutsi ndetse n'abandi bavuga ikinyarwanda batuye hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Rero ku bitero cyangwa ibibazo mumaze mu minsi, namwe tubahaye pole rwose, mwihangane mukomere, Imana irahari kandi izabarwanirira ibatsindishirize, revolution muzayigeraho uko mubyifuza, kuko iragora ariko n'ubundi abafite umutima ndetse n'ishaka bazarigeraho rwose. Mukomere kandi mwihangane, mu rugamba turimo ruragoye ariko rurashoboka. Rero abo baturage bari mu Minembwe ndetse na za Masisi, rwose mukomere ku muheto, mukomere, musenge Imana kandi mugire kwizera ndetse mugire n'ibyiringiro ko ibyo duharanira tuzabigeraho, tukabikoraho n'amaboko yacu ndetse tukabibonesha amaso yacu. Rero reka amakuru yacu muri iki gitondo turaza kuyahera mu Minembwe, ahakomeje kubera intambara ikomeye cyane, ikomereye ubwoko bw'Abanyamurenge bari hariya mu Minembwe. Niho duhera amakuru yacu, turaza gukubitira za Baraka ndetse amakuru yacu turaza kuyasoreza hariya za Masisi muri Rubaya, ahavugwa urupfu wa Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi wa AFC M23 mu bya gisirikari, havugwa urupfu rwiwe, niyo tuza gusoreza. Rero reka amakuru yacu tutarayatangira, turagusaba wewe utarakora subscribe, waba udutegereye bwa mbere, aribwo bwa mbere wenda ufatishije Ruco TV cyangwa umaze iminsi udutegera utarakora subscribe, turagusaba kwihutira kuyikora kugira ngo amakuru yacu azajye kugeraho ku gihe kandi mu buryo bukunogeye. Mwebwe mwamaze kuyikora turabashimiye rwose, muri abantu b'ingenzi, mukomerezeho kugira ngo mukomeze muzamure iki kinyamakuru, kandi turabizi ko ibiganiro byacu bibanogera umunsi ku wundi. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza buri gihe. Reka amakuru yacu tuyahereye hariya mu Minembwe, ahakomeje kubera ibitero nk'uko twabibabwiye mu ncamake z'amakuru yacu. Hariya hari intambara ikomeye cyane, intambara yahagurukije isi yose, hafi isi yose igahaguruka kurwanya ubwoko buri hariya bw'Abanyamurenge, kugira ngo iburandure ibukure hariya muri kiriya gihugu, bubashe kubabisa kugira ngo bahategurire ibikorwa byabo bya gisirikari byo gutera ibindi bihugu harimo n'u Rwanda. Niko biteganyijwe, kuko ibyo bintu byagiye bivugwa kenshi cyane, abantu bakagira ngo wenda ni amakuru y'ibihuha cyangwa ni amakuru yo kuvuga gusa atazaba, ariko aho bigeze aha dutangiye kubibona, dutangiye kubona ko ariwo umugambi cyangwa ariyo objectif yo kugira ngo bakure Abanyamurenge hariya mu Minembwe, no kugira ngo bahakorere ibikorwa bya gisirikare byabo byo gusenya bice byinshi AFC yamaze gufata, ndetse bagatera n'igihugu cy'u Rwanda, kuko nabyo biri mu migambi y'ababikora. Ubwo rero intambara irakomeje rwose, intambara twari twavugeje mu gitondo ko intambara yabaye nk'ihagarara, yari imaze kangahe ihagarara bitewe n'ukuntu leta ya Kinshasa yari yakubiswe ndetse n'abambari bayo. Iyo ntambara tubabwire abayiri inyuma,
bose tubashire ku rutonde kuko iyo mwumva ngo intambara ngo yageze ngo za Karingi ngo yageze ngo za Bidegu, ahari mwumva ko ari ikintu coroshe, mwumva ko ari ikintu coroshe, ariko iki kintu kirakomeye kuko abakiri inyuma ni benshi cyane, kuko hariya hari imbaraga nyinshi cyane zikomeye. Intambara irimo leta ya Kinshasa niyo mwanzilishi w'ibi byose, niyo yatangiye ibintu byose, niyo nyiri bayazana. Ikubitiro harimo igihugu cy'u Burundi kishigikiye, harimo igihugu cya Tanzania kirimo aho ngaho, harimo FDLR, harimo bamayimayi bose uko bangana, harimo Angola yinjiyemo bunyine, harimo Tanzania, harimo abashanshuro ba Colombia, harimo abashanshuro ba Uruguay, ba Israeli, abanyamerika, harimo Ububirigi burimo rwose buraryamyemo hariya muri diplomasi, harimo Ubufaransa buryamyemo, harimo Amerika irimo nayo iri mu gupushinga n'igitugu cyayo kugira ngo ibashe gusingira biriya birombe bya Rubaya n'ahandi. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara irimo ibihugu byinshi cyane bishigikiye, harimo birimo mu buryo bweruye, n'ibindi by'abasiponsa bifasha ku buryo bw'intwaro ndetse n'ibindi bya diplomasi, bagenda batera ubwoba AFC ndetse na M23 na Twirwaneho, aho bafashe bakabakanga kugira ngo babashe kuhava, bakomeze bakubitire umwanzi, akomeze afate ibice byinshi cyangwa akomeze yice abaturage. Rero murumva ko ibintu bitoroshe, niyo mpamvu mwabonye intambara yamaze iminsi hafi ukwezi kose hariya muri ariya marango ya Pwenzero, za Bicumbi ndetse na za Mutunda hariya, mukabona rimwe na rimwe bapushinga bakika za Bidegu, bagatwika amazu za Karongi, bakica abantu hariya za Bidegu. Murumva ko na za Karingi niyo mpamvu, kuko iriya ntambara irakomeye, irimo abantu benshi cyane kandi bafite ubushobozi bukomeye busumba ndetse n'ubwacu, bafite ubushobozi bwinshi kuko ibihugu byihurije hamwe ari byinshi, kimwe kiraza kikazana ikingiki, ikindi kikazana iki, ikindi kikazana itwaro, ikindi kikazana abasirikare, ikindi kikazana indege. niko bimeze hariya. Rero niyo mpamvu mwumvishije intambara itinda muri ariya marango, kuko twaragurishijwe. Gisegeti yaratugurishije rwose, atugira ibitambo byo gupfa kugira ngo bariya abantu bose kiriya gihugu kitangwe, kigurishwe, bakigire tere y'intambara. Kiriya gihugu yarakigurishije akigaba mu gihugu cy'u Burundi kuriya ko bararwana, bazahite bahigarurira, barangiza bahakoreshe ibikorwa bya gisirikari byo kurinda igihugu cyabo ndetse no kurwanya igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Nuko byifashe, niko gahunda imeze. Nimubona barimo gupfa bagashira hariya muri kiriya gihugu Abarundi, mukabona Abatanzania ko barapfira gushira hariya, mukabona FARDC ko irapfa nk'isazi, mukabona bari abamayimayi ko bariyahura, nta kindi barimo, nta wundi mugambi barimo, nuwo kwica abanyamurenge hariya bakabamara, abasigaye bakabahambiriza, bakabirukana muri kiriya gihugu, ikabatere y'urugamba. Nuko byifashe. Rero ku munsi w'ejo bagabye ibitero ahantu hatanu hose, akise zose hafi zine zigera ku zishira zitanu, bagabye ibitero hariya za Mutunda, hariya Mutunda, hariya hegamiye hariya za Karingi, hakurya mu Karingi, bagaba ibitero hariya za Bicumbi, mu Bidegu, bagaba ibitero muri Mukoko na za Nyaruhinga, bongeye kugaba ibindi bitero hariya mu burengerazuba bwa Minembwe, hariya mu Gahwera. Tubabwire ko byaje ari ibitero bikomeye cyane kandi bikomereye abatabazi Twirwaneho ndetse na M23 iri hariya. Byaje ari ibitero byatangiye mu rukerera mu masaa 10 ashira saa 11, baramanuka, murabona ko harani mu bisambu, barasesera bahuruka za Karingi, batwika amazu ya Bidegu yari yasigaye,
ndetse andi mazu barayatwika za Rundu bitewe na sharing bari kubasharinga hariya. Bararashe, intambara iraba ikomeye, babwire ngo intambara ikomeye. Yari intambara ikomeye, haba intambara itarakomeye cyane, intambara yari iyo ngiyo za Mukoko n'iyo ngiyo hirya iyo hariya ntago yari ikomeye. Yari intambara irimo indege, kuvuga ngo indege nyinshi cyane, uburyo ntokubwira uko byari bimeze. Bararwanye rwose, ariko abasore bakomeje kwirwanaho bihagararaho. Umugambi wo gutsemba abaturage b'abanyamurenge bari hariya babasha kukoma mu nkokora. Babashije kukoma mu nkokora nubwo bitari byoroshe, kuko indege ziri hariya nizo zirimo gutuma umwanzi agira imbaraga, kuko zibanza imbere n'abarya baresiste zikabarasa rwose, zikabahahamura. Zamara kubahamura bariya bo hasi nabo bakaza biruka bagenda batwika, bica n'abantu basigaye mu mazu, abakecuru n'abarwayi. Nuko byifashe, nuko bimeze rwose ku ruhande rw'ingabo za AFC M23. Twirwaneho bahagaze neza, nubwo bafite ibitero bibaremerereye, ariko ni abagabo bafite kutazatituka cyangwa bakuvuga ngo batererane abaturage bitangiye kugira ngo babashe kubarinda. Bahagaze nk'abagabo, nubwo ibyo bitero byose byari bihari, ibitero by'indege, ibitero by'iki, byari byinshi rwose, ariko finally baje kubisubiza inyuma. Barabarwanya, barongera barabambutsa Rwiko. Nimugoroba bwije babambukije Rwiko, kandi bari hakurya ya Rwiko aho ngaho za Mutunda baje bavuye, ndetse na za Bicumbi. Ibitero byazagahwera hariya ho ntihagoye, kuko hariya nta bisambu umwanzi abagaragara, kandi iyo bari kumubona ntashobora kubatsinda. Bo babashubijeyo kare rwose, barabirukankana bongera kubasubiza bambuka za Bumba baje baturutse. Nuko byifashe rero muri rusange. Ibitero bwije nimugoroba byabashije gusubizwa inyuma zose, babasubiza neza hakurya ya Rwiko. Niyo umwanzi yo yaraye, bwije araye hakurya ya Rwiko. Rero abaturage muhumure rwose, muhumure, Imana irahari. Nubwo umwanzi yahagurutse ari mwinshi, umwanzi yarahagurutse ku bwinshi rwose, kandi ahagurukana n'iyonka kugira ngo abashe gusenya hariya. Intambara irakomeje kandi irakomeye, ariko kandi tureke gucika intege, kuko dufite ingabo zikomeye, dufite ingabo zifite impamvu zirimo kurwaniramo, ndetse n'ukuri gutuma barwana, kuko boko bararwana kugira ngo barengere ubuzima bw'abaturage ndetse n'ubwabo. Ikindi kandi impamvu ni ukugira ngo nuko bararwanira uburenganzira bwabo bwo kuba hariya muri kiriya gihugu. Hariya ni wabo, bagomba kuhaba nk'iwabo, nta muntu ubasagarira, nta n'umuntu ubakoma, nta n'umuntu ubatuka, nta muntu ubasuzugura. Hariya ni Murenge, abanyamurenge bagomba kuhatura ku bwiza no ku bubi, babyanga babishaka. Abanyamurenge hariya ni wabo, bagomba kuhatura mu Minembwe ndetse no mu nkengero zayo. Aho ngaho ni za Ndondo, ukagenda ukarenga za Bijombo na za Bibogobogo na za Rurambo, aho hantu hose za Mibunda, aho ni mu Banyamurenge, ni wabo Banyamurenge, bagomba kuhaba banga bakunda. Hariya ni wabo. Rero nuko byifashe, duhumure, dukomere rwose, dukomere, kuko kiriya ni ikintu gikomeye. Ni intambara izafata ibihugu byinshi, ni intambara y'akarere yatangiye kwerura, yatangiye gusobanuka. Nubwo bamwe bagicecetse, hari ibihugu bigicecetse rwose bitaravuga habe n'ijambo na rimwe. Igihugu cya Kenya, igihugu cy'Ubugande baracecetse, nta muntu urumva ijambo ribava mu kanwa. Ariko iyi ntambara uko irimo kugaragara irabi y'akarere, kuko kamaze kwinjiramo hafi ya kose. Tanzania irimo yose, Burundi burimo bwose, Kongo irimo rwose, u Rwanda ruracecetse. Bakomeje kurushinja, ariko rwaricecekeye, rwarahakanye, ruricecekeye. Hanyuma Bugande buracecetse, Kenya iracecetse, u
Rwanda rwagerageje muri diplomasi ndetse bashaka kurwumva nabi ndetse bashaka kurunugarwa kurufatira ibihano rurifata ruraceceka, ariko ico nzi ko rutanejejwe n'ibirimo kubera hariya, nzi ko rutanezerewe ni bene wabo barimo gupfa, barimo kwicwa na leta ya Kinshasa ndetse n'abandi yaje guhamagara. Rwose ntirutuje, ntirunezerewe, ntirwishimye, kuko abatutsi ko barapfa bene wabo, abavuga ikinyarwanda ko baratotezwa muri Kongo, abavuga ikinyarwanda ko barangazwa muri Kongo, kandi bakangazwa n'ibihugu byo bituranyi Kongo ndetse n'u Burundi na Tanzania na za Angola zamaze kugeramo. Ndabizi ko u Rwanda rutamerewe neza kugeza aya masaha. Rero nuko byifashe kugeza aya masaha. Akadukubitire hariya muri za Baraka haravugwa ingabo za Angola. Uriya mugabo wa Angola Lorenzo kuva yambuye uriya mwenda w'ubuyobozi bwa Union Africaine, n'ubundi yarakoraga ariko agakora rwihishwa. Rero umunsi bawumwambuye yahise yambara undi mwenda wo kwica, yahise yambara undi mwenda wo kuba umujenosideri. Ni ukuvuga ko umunsi yambuye uriya mwenda yahise yohereza ingabo, abasirikari 100 b'abatekinisiye baziriya ndege za drone, bo gukoresha ziriya za drone, bahise bitura ku kibuga cy'Ikalemi, bahita babagabanyemo ibice bibiri. Igice kimwe kirambuka Ibaraka ko kirazamuka hariya za Mutunda ndetse na za Bicumbi na za Point Zero. Ico ni igice kimwe, kindi cyasigaye Ikalemi. Rero izo ngabo za Angola zamaze kugera Ibaraka, niho ziri, barimo kuzitegura kugira ngo zizamuke zije mu misozi miremire y'Umurenge, zije gufatikanya n'abandi bicanye kwica abanyamurenge. Murumva ko Angola yahoze yihisha ngo numuhuza, ngo cessez-le-feu, ngo itariki 18, ngo ibiki, ngo intambara ngo igomba guhagarara, ngo ibiki, naho ni backup, bakoreshwa nka backup y'abicanyi, ni backup yo gufasha Gisegeti mu gihe yarembejwe, bakamusapota, bakamufasha, bakamusunika, bakamuhumuriza, bakamubwira ngo humura turi kumwe muri mugambi wo kwica abanyamurenge hariya mu misozi miremire y'Umurenge, hariya muri za Masisi, kwica abatutsi b'Imasisi hariya. Niko yarameze. Rero umwenda arawambuye w'ubuyobozi, ahita yambara undi mwenda directement, hatarasiba n'umunsi umwe yahise yambara undi mwenda wo kwica abantu, wo kwica abanzirakarengane, wo kwangaza abantu akabakura mu gihugu cyabo kubera ifaranga ndetse n'ibindi byinshi bamwemereye. Ariko icyo tumubwira nuko azaseba kandi azicuza, azaba kimwe n'abandi bose bari barahagurutse za South Africa ndetse na za Namibia. Ibyo babonye nibo babizi. Rero nawe azatsindirwa hamwe nabo bose. Turabizi ko iyi ntambara Gisegeti yagiye ashora amafaranga ya ruswa, agenda atanga ibice bimwe by'igihugu kugira ngo bazifashishwe mu kubicukuramo amabuye y'agaciro akenewe ku rwego mpuzamahanga. Kazarubaya hariya yarahatanze kandi akahatanga atafite, yatanze n'ibindi bice byinshi cyane ngo Amerika bizacukure uko yishaka, izacukure yikure. Ariko izo ngizo ntibizamukundira. Buriya n'ubutaka bwa Kongo agenda atanga, anyagisha, ahombesha igihugu, afata amadeni hirya no hino. Ariko ibyo byose nabyo bizarangira, kuko aba revolutionnaire barahagurutse kugira ngo babohore iki gihugu cya Kongo, kive mu kaga, kive mu bujura, kive muri za ruswa, kive mu kajagari, kibe igihugu kimwe n'ibindi bihugu byose, cubahwe, kigira agaciro. Rero nuko byifashe mu mujyi wa Baraka. Izo ngabo zirahari, ntituramenya ko zazamutse, ariko zarambutse rwose, zaragiye ziri mu mujyi wa Baraka. Hanyuma reka dukomereze amakuru yacu hariya muri teritwari ya Masisi, gace ka Rubaya, hakomeje kuvuga urupfu rw'intwari yacu Koloneli Willy Ngoma. Ikintu mbabwira ni kimwe: umusirikari uri ku rugamba aba yiteguye gupfa isaha iyo ari yo yose.
titurabona itangazo ribihamya rya AFC, titwobitangaza ngo tuvuge ngo yapfuye oyaye, kuko AFC tirabitangaza tirabyemeza. Icyo tuzi nuko habaye ibitero hariya za Rubaya, habaye ibitero ejo mu rukerera masaha ya mu gicuku, ibitero bya drone ziriya ndege za kamikaze babigaba hariya muri site ya Rubaya. Icyo cyo turagihamya, nabo baracanditse ko batewe na leta ya Kinshasa. Ariko ibyo guhamya urupfu rwa Wiringoma titurabihamya kuko benewe tibaramubika. Ariko niyo wanamubika intwari zigomba gupfa kugira ngo abaturage zahagurukiye kurwanira kugira ngo babeho. Tago baje gukina, tago baje muri loisir, tago baje muri tourisme, tago baje muri plaisir, baje gupfa, baje biyemeje gupfa, baje gupfira ubwoko, baje gupfira igihugu, baje kuvuga ngo igihugu gifatwe, igitambo kigomba kubaho. Kandi icyo gitambo ni amaraso y'intwari kaba Wiringoma, kaba Makanika n'abandi bagiye batambuka kugira ngo iki gihugu kizagira isuku. Ariya maraso arimo kumeneka nayo kugira ngo azoze kino gihugu, yoze ziriya ruswa zose, yoze iriya ngengabitekerezo ya jenoside irimo muri bariya abantu, yoze azane ubutabera mu gihugu, ace kuriya kudahana, umuco wo kudahana, ace kariya kajagari kose. Ayo ni ariya maraso azabyoza akabikuraho, hanyuma tukazabona igihugu gifite isuku gisukuye kubera amaraso y'intwari zacu zagiye zimena ku bwa kiriya gihugu. Rero kuba yapfuye si igitangaza, si n'igishitsi. Hari n'abandi bapfuye benshi kandi n'ubundi ibintu birakomeza. Makanika yarapfuye, amaze gupfa atinyura abasore bose abereka ko urupfu rushobora gushika kandi rugashikira buri wese. Yaranabivuze, aravuga ngo igitambo n'igitungana mu wawe uzacemerere, uzemere n'igitungana mu wawe uzemere rwose. Ta yindi ntego no kugira ngo tuzabe muri Kongo nziza, tuzabe muri Kongo nziza itunganye. Niko bimeze. Wiringoma ntago ariwe finale ngo AFC irarangiye, tirangiye nibwira irakomeje, ahubwo igiye gufata izindi ngamba. Wiringoma niba yagiye ntabwo AFC irangiye, tibashizeho umutemeri ngo umupfundikizo ngo AFC irarangiye. Umuvugizi aragiye, ariko haravuka abandi bavugizi benshi, barahari, baracyariho bakanyuka, barahari barahari benshi, barugabo barahari, bakamasa barahari, abo bose ni abavugizi. Rero duhumure, tureke gucika intege, tureke gucika ururondogoro ku mbuga hirya no hino ko barandika ngo biracitse, ku ma status bashizeho. Ibyo si ngombwa, ni no gutiza umwanzi umurindi. Si ngombwa kuri none. Kuba Wiringoma, Colonel Wiringoma yapfuye si igitangaza, kuko nawe yaje abizi, yarazi ko azapfa. N'abandi nawe utari ku rugamba uzopfa, ariko se uzaba upfuye gute? Naba nawe aguye ku rugamba, apfuye nk'umugabo, apfuye nk'intwari, tuzamwibuka. Ubu nyine yatangiye urugenzi rwo kubaho, tuzibuka Wiringoma kuzogeza n'ibindi bisekuruza byacu byose bizamwibuka. Yakoze amateka, n'umugabo wakoze amateka, yahagaze mu mwanya wiwe awukora neza. Umukingi wiwe ikivi kiwe yaragikoze uko ashoboye n'imbaraga ze zose. Rero tureke gucika intege, niba yanapfuye ni pole, ariko kandi urugamba rwo kwibohora rurakomeje, urugamba rwa revolution rurakomeje. Dutegereze itangazo rya AFC batubwire ngo
afande Wilingoma yarangije. Nicyo dutegereje, ariko nyuma yazo nta bindi twotangaza ngo yapfuye, nta gihamya gihari, ariko ba nyirawe baraza kumubika niba yapfuye, cyangwa baduha itangazo batubwire ko agihari ari muzima. Rero nuko bimeze, intambara irakomeje kandi ni intambara izafata ibice byinshi cyane. Ubu nyine ba Kayumba Nyamwasa, ba Rudasingwa Theogene, bande ba umuhungu wa Habyarimana, bose bari Kinshasa ko barategura intambara simusiga yo gutera u Rwanda. Kandi iyo ntambara izahera mu Minembwe, kwanza zabanze zifate Minembwe, nico bakeneye. Babanze bafate Minembwe, bigarure Minembwe, baze bagaba ibitero za Kaziba, bafate Bukavu, batera u Rwanda baturutse Cyangugu, cyangwa batera u Rwanda baturutse Goma, niyo gahunda. Cyangwa barutere baturutse Bujumbura, ho ndibo bishakanye, bakeneye gutera baturutse muri Kongo. Ariko uwo mugambi wose urimo igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo, Angola, South Africa tirazamo, ariko nayo irimo yarasebye kubera igisebo basebye kuri Goma. Ico gisebo basebye yara kuri Goma, nico bakeneye kugira ngo nabo bisebure na za Tanzania. Murumva uko bimeze rwose, ntago byoroshe. Rero turasaba umuntu wese kugira uruhare rwe rwose uko ashoboye kose. Abasore dutahe tuje mu gihugu, abari muri Amerika muri mu kwitwaza ngo muri kure, abari za Canada, za Australia, za hehe, hariho abantu bari hariya ba Colonel Igikwerere Charles Makombe bavuye za Canada, ba Colonel Rugabo bavuye za Canada, hari abavuye za Amerika batabaye. Namwe rero mugomba gutabara, uretse gutanga amafaranga. Mwumvise ko gutaha ari ngombwa, mwumvise ko namwe mufite uruhare mu kurangiza iriya ntambara, nta muntu itareba kandi ntawe itakozeho. Rero twese tugomba kugira uruhare tukayirwanya mu buryo bwose, bwaba ari ubwa media, kwandika kuri za Twitter ndetse n'ibindi byose. Abazi Icyongereza n'Ibiswahili n'Ibifaransa no kwandika, abandi bashoboye gukora ibitangazamakuru bya YouTube mu Cyongereza bagerageze bakore, hanyuma intambara irwanwa muri ubwo buryo. Umuntu wese agire uruhare, akantu gato akora, kuko n'abandi ko barandika Twitter zaruzuye, bandika bakomeza kugoreka amateka ndetse no gupfobya no kusibanganya. Ibyo byose birazwi ko barabikora. Rero natwe tugomba guhaguruka mu buryo bwose kugira ngo iyi ntambara tuyirwane twese dufatikanyije, kuko ireba buri wese. Hanyuma mugira amahoro y'Imana mwese aho muri. Mwirwe neza, muhahe muronke, muhaguruke musenge rwose, mwambare ibigunira, musengere kiriya gihugu, kuko abene wacu barahagurukiwe. Abatutsi bo muri Nord Kivu no muri Sud Kivu barahagurukiwe. Leta ya Kinshasa yarabahagurukiye kugira ngo ibamare. Nayo mpamvu mubona irimo kugaba ibitero simusiga, ibitero by'indege zitagira abadereva, zimwe za kamikaze, ko barabikaba rwose batareba badatora, no kugaba aho bageze. Gusa icy'ingenzi nuko hapfa umututsi, nico baba basubishwe. Rero mugira amahoro y'Imana, muhahe muronke. Turongera mu kanya, wenda nihagira igihinduka turaza kukibagezaho.